Tala Fou se whapaponga Tala Fou le radio Samoa mai Ausetalia. E whaita wawhetau si mai mai whale mai whala wei tele wā ngai ese mai mga luenga i le so i le stete o New South Wales ina wawhetau nuk lama la lātou te e peo na fola mai le vai asa talwai. Whai mauru rua i teimile nei mai le tele o tausanga o mawai ua toi whai ai se te e tau si mai. E le o fia i lātou lea au nanga o na o le le whaatino ina o nisi o tūranga sa tālo sangai i au lātou mawaina fo i whaape o tau si mai i Victoria ma Queenslandi. O lo sa ia fo se si tanga i totongi si di atu nei do o le lua te si marerima pasene sa whaelo ane le malo i le temi wa sola. Whai mai pe ama le serau di masa furu whare mai re a afia au nanga i le so o no le nei te te ai sa tu ina ane i le asosi se polo inga e tau fia i le solo te te ele nei i le mai ai ona sa irif so soani le matanga ruengo le soifua malaloina a pe fo i le malo i le Industrial Relations Commission. E wi le polo inga pe tai whai mai sui o le uni o lo so soani le te e wha awau pea ma o le a leus ta ia polo inga. Wa molia nei se ali i le fasio tia o se tamai tai na mawalo na tino mariu i te tonu o se fale i mele pone i le vai aso taruai. O le vaenga o so soani wha wavave na nga i atu le wha lavele nei Springvale i le aso se fulu le masina nei ma mawai se tamai tai fasu tas tau sanga o mariu te tonu o le fale. O le ua moria nei mai Springvale foi e lua se fulu tau sanga le matua pe ona wha maonia ripote le 9 News wha tala noe leo ma moria i loe le fasio te tangata sa tūra i le wha msinonga i merpone le pōna pō. Pai mai leo e masani le ua mariu ma le ua moria mai lei seisi o toe sa idia leo le mata upu au tari ai lei steimi e toe fonga inai i le wha msinonga. I ripote le COVID me Ausetalia i le so o wha mawina i New South Wales tangata e to se fulu ono ua maririu ma le wha mai ma le valu afe lua se lau ma le tasi o isi tangata ua wha maunia le afia. Ua wha wapeo na wha ititia lau wha o tangata e wha tauturia i whare mai o na o le wha mai te tono le stete. O Victoria ua wha ilo mai e valu afe ono se lau se fulu lua i isi tangata ua afia i le wha mai ma le to o lua se fulu o tangata maririu. Mai le wha tua Tasmania ua wha ilo mai le so e lima se lau se fulu tolu tangata afia ai lei se soifua o mau i le so i le wha mai. I Queenslandi ua wha mawina mai le so e lima afe lua se lau valu sefulu ono tangata afia ma le to se fulu ua maririu. I South Australia e afe se lau tolu sefulu valu cases fou, Western Australia e ono sefulu lua isi tangata ua afia ai lei fo inisi ngase o le COVID i mauta ngase. O loo ngai yoi nei le whainga malo le federale le wha vave na tipoti ese ma le atunuu i la taua sori tū la fono o ngā pe o sāwanga ma sori ngā tū la fono wha tatau le whaia winga mata ngā whai wha malosi i la tau ia na soifuane i atunuu i whafo atu au Ausetalia. Wa ripote le SPS wa ta wai fuafuanga le so whaatasi po le coalition e wha alauloa nisi o tū la fono le parlemene tāpuni ai nisi o vaenga o awa noa mai i tū la fono wha tatau i le tangata malanga mai le atunuu mai tu ai ngā tangata e iai po le Migration Character Test. Unisi o suinga e peona whaeroe le ripote le ama whaia na te ena pe whaere au ngai na fo i le malo visa mo tangata e leo ni citizeni Ausetalia i lato wia ua wha maonia sori ngā tū la fono ma wala wina i unga e leiti tifo i le lua tausanga e whale pui ai o na o sori ngā tū la fono onga ma ua aveo ni lamatianga i le community. O le whamtaranga na Minister o Whemalanga Inga Alex Hawke na whaia i lunga le televise le so wa ia tā wai e mana o mia le malo si anga lea e ti poti ei tangata whaapea i o lato wa tunu umoni ma o Ausetalia le tunu umua ua whaatino ina le tūranga lea o le toe ti poti o le tūsa ma le se fulu wafe o le auso le tū la fono onga ma wha lea o ngā ina o lato visa. O sori ngā tū la fono lo o sida i ei suinga i e le tū la fono e au fiei tūranga tau sāwanga po le violence ma sori ngā tū la fono tau whiusua inga whai wha malosi so lia o ai e inga tau puipuinga le umia ma le wha o ngā ino ni a upenga ma isi sori ngā tū la fono tū ngā. Tala mulimuli e iwa masina talo na turi na whaasalanga le whare o na morianga sa afiai a o le ua whaeilo i ripoti le so o le ato te tala mai le whare Jared Hain ina ua whaale au ngā ina na solitu la fono e peona sa wha maonia i le wha masinonga taruai. O le so whaelo ai watari eina le tala i tua ma ua wha malama i le wha masino a i inga o lona toi te tala i tua e te tauna te tongi le luas furu wafe i te tonu le fitu aso ma i atu inane luna tusu folau ma li poti leo tai wha atolu le vai aso.
e le whaatangaina na toi iai se wheso o ta inga ma le sao fia i le mata upu, mai le mawhaifo o na ulufare le whaitua Newcastle. O le mata upu le ato e wha awau le whaamsinonga le asfraile, wha mautua i se aso mo le whaamsinonga lo na tolu, le wata ua e ono wha awau mo le lua i le tolu vai aso. Whai mai le whaamasino Christopher O'Brien o le taimi la tamai e ono awano ai, le whaamasinoga mo se taimi i le whaamasinoga whaapeso na umi o le masino o ke topa, a le ai no na winga ua vaa ailoa i le tausanga fōlua a whelua sifutolu. Tala ia le radio Samoa me Ausetalia, mo le nei awauli.